Cardom nili isialam thepen ajoine sipini press along ke bang penang na muni tum social media lo nili phamna garjudo ba komena chipi tundu je nang lige ASDC lo edo hot ba EM do hot kopi posi 60 lam ninge jeda to 60 protection lam pi posi ninge jeda lo langsung betul komane to bange ASDC hot bange nang le tum ekdom pan kachari ke chalom lo rat tum nang tum masih aning nang chithelo sita nang le tum bange ASDC song pan utekang bu langsung pudulo ba autonomous test akos masih to ubu langsung pudang dolo ba along ba recently si komane to bange organization bange nili pansi uliram terang jantorong pi ake hayatum aphan nang pangbar som dolo lasi lahai kadu welam the putak ni kar yang orang tu phan jagalam kapasini alam the bangke ini ninge hangdu lasi kicing sialam solon ili puye bang laino kuliram terang jantorong pi pu alang itu bangke bang aleng ke thek lapen aleng ke the pame lasi nili phan ke alang tu mena pangbar bang chokche nili alang tu bang kecimbar dun bang kali la bangke klar daklam lapen 60 lam ejaga tu pulo 60 lam non sing ngiro je ay ka thar lo je chale dum 60 nili je ay ka thar lo chale nei abe je ay ka thar lo 60 lam theke chale nei bola abe muthe dili tu nili ki pujiya bangla halo je 60 lam lasum a crisis abe nil tum ASDC ke claim pe ne blo ma ke 60 lam a crisis abe crisis ke doji kali laso 62 pham an so se pang nangi puse article 244A up provision of tengpen karbiangong lapen di mahasa kon autonomous state palong nangi pusi kecesong asondo asi non nili pham lasolam the bangda dokok lo he nangli ASDC pi posi itu ahok lo nili tum nili ASDC obu bathe bangke laheno nang tum ateng no nang tum approve pen pachini yang tum bang la hano nili tum ASDC claim bo mo 1995 paningkan MOU chitok lo MOU chitok bet pen jakong lo horang lo la soja kong horang ta sita pinier dianta la soja mu na anda implement melang ba apply on elang na apply on elang lalu lapen autonomous state huda bangke kelong bang kelupi kelang kala MOU bang ta implement lasi nil tum ASDC claim mo isi hol ko theklong lo karbiang long lapen di mahasaw lo ki ong dung ngarat to bang ASDC along si nang chitu dung nang cirap lo karbiang orang pan curuvek nai karbiang long lapen di mahasaw lahiria long ri arap to mata ninga long pen curuvek nai athe autonomous state ke hangalong alang tum aninga long pen nang cirap nang chitu dung abangke curuvek nai alam the sitabe nili theklong lo ake hai Dr. Jantorong pi ningkan ke po hini ke thom tam alang li MP man lo laso MP ke man bo mo sitame ache thok ar thok printing autonomous state alam the ke do ta arju bang we bang pharo phora phike bra ke thom MP ke to parliament lo bange Jantorong pi innovate ka ding ge dun bang ada thang a impact ave laso bang nili theklong lasi autonomous state jong silong nang ji program de innovate MP pe gada ke non jong he regional party le claim pusita jong he jat le claim pusita jong si MP jong si le tum long kar de non pen sa pen innovate po de the innovate si kadu ko velong kacedang ni ko bang ada ka bang arju bang ave so rum theklong lasi nili mathalo je ami jong ko rata tum semege dengdo hemprek sang long letik sang se lapen eja kati mang lapo andulo je horbong nam pujir se semege pa hemprek long letik sang se sita apye bang la so hemprek bang pelong 1995 anengkan MOU chitok lo MOU ja kong pen long ulo ja kong long pilo
isia statehood long kelong nang ya kong to kai ana aja kong bake MOU long pen long lo la ile tum solai theke dat la le ka pregalam sitame autonomous ta jong si long nang ji long te la so bidi pen innovate and ya da chadam bake chok chida ji building ar lu matha la si nili kedam tang ningkan kep krihinia frang Congress party long nili luchok la manga ko athema Biren Singh ti hai halamang suhut MP ke hai lo alang li pen chingki lo alang li penga chingki jo ini thini vera commission nili MSC do mo se Congress dum lo nili EM le ka hangali kopene portfolio nang pinang iprea EM nang pinang ji kopene department nang pinili hai hange nili ke hangke thini vera ake hai Biren Singh ti hai penil to chingki condition ke thini vera ise condition mang la hai lo UPDS lapen DST la hini organization tum ceasefire long do bom lo la pe hini ceasefire do bom pustame la tum than lig lak tak la ceasefire long ko masi la pu paling lang hir ma pe jang ling song si tak long la si nili Biren Singh ti hai pan ching kilo je DSD la pen UPDS la hini organization anta agreement do nang ji la so teng chedon lo apen hini lam the bang chedon ma la je autonomous state ke Congress party pen ke hange lasi nono bangke nilijong si Congress bang loklo te Congress party penamasi autonomous state ke hangmanji kualam entum condition chipilo laso tengsi chekroy lo laso ke chekroy pena joine si nili congressman that pen nili dangal tum matheng no gaching kaninji kang tung la hen lo je Congress party penta autonomous state ke hang bangke hang nang koklo ba hang det lo non nangli tum technology asitina election manifesto long stame non ke Congress tum election manifesto long bake autonomous state lam the kaninje pondo lanchot kali kedam tang mane Assam legislative assembly election ke do MLA election ke do bangke Congress leader mate non ke opposition leader lo ake hai Rahul Gandhi alangli pulo Congress as government jong si center long wang lo bangke Delhi long wang lo bangke Karbi Anglong la pen di Mahasau long pending ke do pring alam the article 244A ka implement la pen autonomous state ka create akam bangke il tum plan po kusi Rahul Gandhi cecak lasi autonomous state bangke hala sohut ke hemprek long letik sang se po bangke ningelo non bang nili theglong bangke laso autonomous state ke long jia ba akapreka bidi anutin tebar nangji ke thegatum anta kapreka atual krong kapreka bidi upima gedo laso teng autonomous state ka pelong ya pan abisile autonomous state long nangji ula so krong bang anutin ta laso krong long si rinai ba laso krong long si tu nai usuni lima lasi nili radang no clarification gala hello hala so ni tum em do ke 6 schedule crisis ave lasi eja ka tum pulo je ai ka thang long ka char le dun nili je ai ka thang long char le dun 6 schedule lam ninje da 6 schedule lam ninje je gallo 6 schedule lam sing tum kan ninje si autonomous state ke ate article 2448 ta 6 schedule ate jong si 6 eja ka tum akuman nili arjulong hai je 6 schedule ke dor de lasi non ke autonomous state ke hang 6 schedule hormo se autonomous state ta 6 schedule hormo 6 schedule jong save pulong de autonomous state ta article 244 in apanawa ate 6 schedule no administration bang ka upgrade is a provision pena article 244 ke lada ke council of minister do po lason no lasi laso autonomous state bang do lasi autonomous state lo pulong de lage 6 schedule lo mesi autonomous state bang long ji laso bu mangun ane ikal yang orang kan pemangunan lasi lahai lam the kape klarji apa laso lam the nilihin pen nili lam the cepak lang pasip ini nang itu paladak nah hang lo lancong